Assalamu alaikum, dragi slušalci ove radoslušane emisije. Evo nas u novom izdanju emisije Druženje sa Hafizom Sulejmanom Bugarijem. Želimo vam svima dobar prijem. A tema ovo sedmičnog izdanja emisije je Zašto nećemo popravak? U nastavku će nam poštovani Hafiz između ostalog dati i odgovore na neka od sljedećih pitanja. Čime smo to opijeni i šta nam se to pričinjava? Zašto ne možemo čitati znakove od Gospodara? Zbog čega slijepo u nasilju tumaramo? Dobro nam došli još jednom, a vama uvaženi Hafize također uz Esselamu alaikum srdačna dobrodošlica. Alaikum salam i još bolje vas našao moleći Gospodara svjetova da vas podrži u svim projektima kojima olakšavate svima nama kako da dođemo do svoje originalnosti. Hvala vam još jednom na svemu. Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se čuvaju opijenosti neznanjem, luksuzom i ovim svijetom uopće. Dragi i poštovani slušalci radija Islamske zajednice Bir, želim da vas na početku druženja pozdravim vječnim pozdravom. Salamun alaikum, neka je mir i spas na sve vas. Ova tema je vezana za prošlo druženje. Riječ je o popravku. Naslov prošle teme bio je Ako si pravi, popravljaj. Dakle, prateći stanje, čitajući okruženje, ne bismo mogli kazati da idemo pravo ili da idemo pravim smjerom, pravom stazom koja nam otvara puteve ka boljoj budućnosti, ka boljem sada, jer su ljudi doista nezadovoljni sa ovim sada. Zato im je svaki trenutak do sada. Čuli smo imperativ iz prošlog druženja da ne trebamo slušati i slijediti one koji pretjeruju. Zašto? Zato što oni nemaju osjećaj da popravljaju stanje i bratsku vezu. Oni žive u lažnoj predstavi, u predstavi prokletog šejtana koji pričinjava lijepo ružnim, a ružno lijepim. To je njegova zadaća, to je njegov projekat i on ga nekako svakodnevno realizira kako to Gospodar u Kur'anu veli. Zbog toga ne bismo trebali da se pitamo zašto i kako neko ne vidi šta radi i kako to da je pored očiju slijep. A ako već pitamo, odgovor je kratak. Sura Yunus 12. ajet, Gospodar kaže: onima koji pretjeruju pričinjava se lijepim ono što rade. Subhanallah, ovaj ajet. Eto kome se pričinjava: onima koji pretjeruju u bilo čemu, u jelu, piću, odjeći, u vjeri, u bilo čemu. Pretjerivanje rezultira da on ne vidi stvari onakvim kakve u biti jesu. Draga plemenita dušo, kome se to pričinjava? Nama ono u svakodnevnici mislimo da se pričinjava, što je istina, jel? Pijanom čovjeku. Jel da je? U njemu se nekako on duplo vidi.
ali ja o tome ne želim govoriti. Njegovo pijanstvo se vidi, pa ruženjem kritikujući ga može se desiti da se oslobodi te opijenosti i da krene trezveno da živi. A ovdje je riječ o onima koji su pijani sobom, pijani od sebe, svoga ega. Ako znamo da postoji ovo pijanstvo ili ovo piće kojim se opijaju moderni, da tako kažem, čak i znanstvenici, svejedno vjerski ili svjetovno, kako god da su obrazovani, kako ćemo od takvih tražiti da rješavaju probleme zajednice, da zagovaraju dobro i popravak? Ibni Ebi Dunja bilježi zanimljivu predaju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: preplavila su vas dva opojna sredstva, opijenost neznanjem i opijenost ovim životom, ovim svijetom. Tada nećete zagovarati dobro i sprečavati pokuđeno, nedopušteno. Evo šta onemogućava čovjeka da popravlja, a u biti on želi jer vidi da nije dobro stanje, da nije zdravo. On želi da popravi, međutim nema snage, nema taktike, nema moći, nema razumijevanja, a sav možda materijal znanja ima u glavi, a to šteta je što je ostao u glavi, a nije spušten dole u srce. Kaže zapravo Božji poslanik, tada, dakle, ako ste opijeni ovim životom, ovim svijetom, misleći da nema drugi, opijeni ste neznanjem, dakle, učite samo da biste dobijali platu i kasnije nema usavršavanja, nadogradnje, tada u takvom stanju nećete moći zagovarati dobro, iako biste to željeli. Nećete moći sprečavati pokuđeno, nedopušteno. Direktno pitanje, gospodar pita upravo vjernike: Astaidu billah, araditum bil hayati dunja minal ahira? Zar ste ovim životom više zadovoljni nego onim? I na ovo pitanje će svako od nas odgovoriti sebi u samoći. Naravno, ako želi bolji i ispravniji život od ovoga što vidimo. Kao da nedovoljno razumijemo ovaj svijet. Ne znamo njegovu suštinu. Zaljubljeni smo u pojave koje nas okružuju. Besmisleno je diviti se pojavi, a ne tražiti njen smisao. A ovi koji se bave fenomenologijom, oni kažu, između ostalo, kad definišu šta je fenomen, oni kažu da je fenomen zapravo ono iza pojave, smisao pojave. Šta je ono što pojava traži od nas? Ili također fenomenologija, fenomen znači ono što se pojavljuje kao opće u svim pojavama. To je ono što stoji iza onoga što vidimo, a nas je opilo ovo što vidimo, ovo što nam se reklamira svakog trena. Zato se neprimjetno zaljubimo u ovaj svijet i onda mislimo da je to i da je to kraj, da je to vrh. Jahja, sin Muaza, Allah mu se smilovao, kazao je o ovom svijetu sljedeće: ko se oženi ovim svijetom, smrt mu je rastava braka. Ja, ove rečenice,
Drage plemenite duše, bolje je za nas da se prije smrti razvedemo od njega, a on će nas se svakako osloboditi. Kad tad. Opijeni sobom, znanjem, karijerom, postignućem, rezultatom, ovim svijetom, oni obično imaju bolne izjave kad nam se dese neke tragedije svakodnevne, nasilje, ovo, ono, bilo šta, bilo koja promjena, koja nedaća. I onda znaju ove bolne izjave da koriste. Šta ćeš? Suđeno je bilo da nam se to i to desi. Suđeno je da ja budem ovakav. Suđeno je da se razvedem. Suđeno je da malo budu oni koji popravljaju stanje. Suđeno je bilo, morao sam tako da reagiram. Tek ćemo, drage plemenite duše, tek ćemo vidjeti tamo na onom svijetu jesmo li mogli drugačije postupiti. A ovo je jedna vrsta izlakuše. Suđeno je bilo, šta ćeš? Znaš kad kažu sretno razveden. I tako to. Tamam ne kažem da nema situacija gdje čovjek stvarno dođe sebi ako se oslobodi od neke veze, podrazumijeva se. Ali nama je to postalo trend. Nama je postalo, nije ni unišao u brak, već su se razveli. Nije ni počeo živjeti, već su se razveli. Čak i po 20 godina su i razvode se kod da su djeca. Neće dubinski pristup životu, hoće površni. Poslušajmo šta gospodar svjetova u suri Svjetlo, Nur, u vezi s potvorom koja se je desila. Poznato je nama da je potvora bila na Hazreti Aišu radijallahu anha. Kaže gospodar, evo sad je odgovor u ovom ajetu ovima koji se izvlače kad se nešto desi, a njemu godilo što mu se to desilo, a vamo je se izvuko iz obaveza koje se od njega tražilo ili od nje. Kaže gospodar, zašto niste čim ste to čuli, dakle potvoru, zašto niste čim ste to čuli, a rekli ne dolikuje nam da o tome govorimo. Allah vas poučava da više nikada tako nešto ne ponovite. Ako ste vjernici, obratimo dobro pažnju na kraj ajeta, ako ste vjernici, dakle to što rade, oni su samo dakle muslimani, ono kao stepen prvi, još oni nisu vjernici, još se iman, vjerovanje nije nastanilo u njihovo srce. Zato treba imati razumijevanje i omogućiti da prave korak ka vjerovanju. Ovaj ajet nas podučava kad Allah kaže zašto niste kad ste to čuli rekli to i to. To znači što ste rekli to što ste rekli. A mi se reći šta će bilo suđeno da to kažem. Dakle, mogli ste drugačije postupiti, govoriti, prenijeti, prokomentirati situaciju, događaj. A ne da uzmeš to kao potvrdu. Znao sam da će se to desiti. Pa ja. Poslušajmo ovaj ajet. Sljedeći. Opet kaže gospodar, a zašto? A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo rasporitih, koji su sprečavali da se na zemlji nered, smutnja izrodi, koje smo mi spasili, a nepravednici, nasilnici su pratili samo ono čemu su se odali. Pratili su uživanje, luksuz, te postali su griješnici zbog toga. Sura Hud, 116. ajet. Drage plemenite duše, ako čitamo lekcije od gospodara, sigurno nas može biti više koji će popravljati stanje. Ako smo vjernici i ako želimo drugačije stanje i bolju zajednicu. Opijeni sobom, luksuzom, zadovoljni ovim svijetom, oni inače ne mogu čitati znakove od gospodara, jer
oni u osnovi ne očekuju susret sa gospodarem. Ne razmišljaju o susretu s njim. Nije im tačka dnevnog reda ili tačka života njihovog. A gospodar to opisuje u Kur'anu. Upravo ko su oni koji ne mogu da čitaju te znakove njegove koje on šalje. Stid billah. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha walladhina huma an ayatina ghafilun. Doista oni koji ne očekuju susret s nama, oni su zadovoljni ovim životom. Ovo je prva stvar. Eto zašto ne očekuju. Zadovoljavaju se ovim životom. Druga stvar, smiruju se njime, smiruju se tim životom. Oni su nemarni, ravnodušni prema našim znakovima. Onaj ko ne čita Božje znakove dobit će lekciju. Jel da mi često kažemo, ovo ti je lekcija, ovo vam je lekcija zbog onoga, ako što lekcija, pa zato što si preskočio tu lekciju ili bježao s časa zajedno sa mnom dok smo studirali. Znači, nećeš da čitaš Božje znakove, dobit ćeš lekciju. Drage plemenite duše, mi smo, evo ovdje, ovaj narod poseban sa ovakvom različitošću, sa različitim, pristupima i pogledima, bogatstvo različitosti koje ima, a i drugi koji su možda bili posmatrači svega ovoga, svedoci svega ovdje šta se svima nama desilo. Zar nismo dobili lekcija za sva vremena? Zar nam treba još neka druga lekcija? Bilo mi je zanimljivo kad sam vidio da lekcija znači čitati. Dakle, onaj ko ne čita, dobit će lekciju. Znači, nisi čitao što treba, nisi čitao na vrijeme, eto sad čitaj lekciju. Dobi lekciju, uzmi lekciju od toga. No, kad neko dobije šamar, jesi dobio lekciju, jel? Kojim se to mi lekcijama sada bavimo? Pa zaboravljamo lekcija. Drage plemenite duše, ko ne želi i ne sprema se za susret sa stvoriteljem, on sigurno tumara, makar klanju i o vjeri stalno pričao. Poslušajmo 11. ajet iz sure Yunus. Subhanallah, veličam gospodara svjetova. Ovaj ajet dobro obratimo pažnju. Kaže gospodar: وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Mi ostavljamo one koji ne žele susret s nama da slijepo u nasilju tumaraju. Ovo je današnji život. Tumaranje u svakodnevnom nasilju. Na različitim prostorima, u različitim oblastima. Pitamo li se otkud ovo tumaranje u nasilju i svakodnevno ono izvještavanje, eno to, eno ovo. Dakle, hajde da naučimo zajedno lekciju ovog druženja. Nemoj se izvlačiti kad ti se nešto desi, pa da kaže suđeno je to bilo, a da ne kaže sebi jesam li ja mogao drugačije postupiti. Drugo je ono tamo da sam tako ovako bi, ne to je zabranjeno po hadisu, nego ovdje je poenta, ti se spremi detaljno, analiziraj, naoružaj se znanjem da znaš da uradiš sve ono što je do tebe, pa da prepustiš kako treba gospodaru. I onda da kažeš, gospodaru, ti znaš najbolje, jesam li uradio sve ono što sam mogao. Zato poruke
iz ovog ajeta su, između ostalog, ovo kad kaže Gospodar, zašto niste drugačije postupali, zašto niste to i to uradili. Znači poruka, mogli su drugačije da uradi, jer ne bi Allah tražio da drugačije urade. Jer kaže, zašto niste, kad ste to čuli, tako i tako rekli. Dakle, poruke ajeta, zašto vas je malo razboritih? Zašto ne popravljate odnose, stanje? Zašto ne praštate jedni drugima? Zašto se svijetite? Zašto se mrzite? Zašto vas je malo iskrenih? Zašto zarobljavate dobrotom? Zašto zaboravljate dobrotu? Zašto ne promovirate zajedničke vrijednosti? Zašto malo pomažete? Zašto malo razgovarate? Zašto boldirate, ističete razlike? Zašto se opijate prolaznim? I zašto? Odgovorimo sami. O svemilosni Allahu, očisti nas, uveži nas i pripremi nas za popravak stanja tvojim svjetlom. Podrži nas tvojim svjetlom svakog daha. Oslobodi nas svega onoga što prouzrokuje udaljavanje od izvora. Gospodaru, oprosti nam, primi od nas dove. Amin. Ja Rabbal Alamin.